Hello sis, good evening. May gabi eh. Sis Teresita, hello, good evening. Christina. Okay. One more minute para sa Angelus. Abot ang mag-alarm. Oh, alarm na gyud. Angelus na. Sige sis. Okay. Let us pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord, be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ thy Son was made known by the message of an angel, may by his passion be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Good evening. May gabi eh. Tulong na takabok. Sige lang. Padayon lang ta. Ang atong topic for this evening is about Recording stopped. Fighting the devil's distractions. So kini atong lecture is taken from the homily of Father John Broussard. Kuan siya. Fathers of Mercy. So mo ni napili na ako kay nindot kayo iyang homily. So nangutana nang ay advice si Father John Broussard sa iyang spiritual director so na unsaon mahimo ang Lent nga more meaningful. Ang advice sa iyang spiritual director, you read the Gospels, and when you read, every time you see Jesus ask something to do, let us ask ourselves, how well do I follow this? So how well do I follow this? Ginasunod ba nako ni? O unsa ko kapaningkamot para masunod ni? Now, nganong nag-fast si Jesus? Kinahanglan ba niya mag-fast? Actually, dili. Because Ginoo na siya. He is already united to God. Nothing he would do would increase his glory because he is already one with the Trinity. Iyan ang gibuhat for us, for our benefit, for us to imitate. So ang karon season of Lent, these 40 days, I hope dili na to sayangon. The season of Lent, again, atong isulti sa miagi nga it is a time to intensify our fasting, to intensify our prayer, and to intensify our almsgiving. So, in this Lent, Jesus is calling out with him to the desert. Asa man nato ni giawat ang Lent because si Jesus went to the desert for 40 days and fasted for 40 days. So, for these 40 days, let us go out to the desert with him.
not literal this desert, but we try to unsa may naa sa desert, init, walay katulgan, walay comfort, walay luxury, walay pleasure. So kung mahimo na tong malikayan ang mga pleasures, ang to be ready to suffer inconveniences, that's better. And this Lent, let us decide to put anything that stands between us and God, and let us make the path of the Lord straight. Unsa man na siya diha, entertainment, cellphone, TikTok, kung unsa man na diha, mga atong mga so let us make the path to the Lord straight. So when we go to the desert, just like Jesus did, we will find God. Pero dili lang si God ato makita sa desert. As the story goes, Jesus encountered the devil. The devil was with him for 40 days. Sigig tempt, sige og samok-samok distractions. Trying to deviate Jesus, no? Nga mahimo niya ang iyang mission. Sige siya tempt. So, our Lord is in the battle with the devil. So, kung mo kuanta, we will go out with Jesus in the desert, we will expect that the devil we're going to disturb us. No? So, pwede man to abugo ni Jesus. Dayon. Di na siya makipagstorya. Abugo niya diretso. Dili mo makasukol ang yawa niya. Pero nga nung nakipag-away pa man siya. For our benefit. So, to show us how to fight the devil. So, every time when we decide, if you have noticed in the past, you have decided to be more close to God, to be more prayerful, to have a more deeper relationship with Jesus, you'll find out that the devil is there to block you. So what to expect? He shows us what to expect and how to combat the devil. Now the devil has many techniques in order to sway us away from our goal. Pero ang pinaka-paborito niya nga technique is distraction. Okay? Distraction. So ang pinaka higher and better good for us every day to do is prayer. Yes, prayer is everything. Prayer is life. Now, anyone can do good works. Anyone can do good deeds. Even the atheist can do good deeds. So, mga tanang, anong wala man mo gi-mention ang good works? Anong prayer man? Because before you can do good works, you need to pray. You cannot do good works without prayer. Asa man ka makuha og strength to do good works is in prayer. So everything starts and flows from prayer. Union with God. So if you're just doing good works without prayer, you're nothing but a social worker. So if you do good works after the prayer, you are a saint. So, union with God. The only difference between a Christian and a non-Christian sa mga ordinaryong mga tao is prayer. Anyone can do good deeds. But prayer, lisod ang prayer because you need to be united with God in your mind and heart. So if you're not properly disposed, that the grace of God, you have no success in finding union with God. So people don't want to pray because it takes effort to pray. Yeah. It takes effort to pray, to focus your mind one with God. That is why many of us, kung pwede, unya na, kung mo pray na ta, mang-nail cutter sa ako kadiyot, kadiyot lang, ako sa tong tahion, tong gisi ito, before ka mo pray, dagan, unya na, hantod malimtan,
hantod wala na tay time. Kadyot lang ni. So, si Satan, i-distract ka niya sa mga things, even good things. Sala ba man nail cutter? Dili man. Sala ba magluto? Dili man. Sala ba manahi o magisi, mamlansya? Sala ba? Dili. So, musugot ang yawa, nga mubuhaton nimo ng tanan, nga dili mga sala, basta di lang kaniya ipapray. Mo na yung technique. And when you pray, i-distract ka niya, ang imong mind, wala diya kay God. So, ang prayer nga, dili ka connected kay God, dili man siya maging effective. Ha? So, dili man ta pwede mo babble lang sa atong words, sa atong mouth, and then without thinking. So, that's why ginadistract niya. And sometimes, we allow it. And so easy to... So, the bad news is, we easily distracted sa prayer. The good news is, hindi ka nag-iisa. Daghan ta, tanan ta, ginadistract. So, ang ato lang buhaton, we have to fight. And if you notice, during prayer, mga fears and anxieties, musulod. Mas mugrabe pa gid ang mga anxieties, mga fears nato. Ha? So that is the technique of the devil. So we don't listen to it, no? Musulod ang atong imbis na pray na ta, di ato musulod ang atong mga plano, mga projects, kung sa atong buhaton sa atong mga plans, no? Mga pleasures, unsa asa ta mo adto, curiosity, unsa ganito muna sa ito yung ngalan atong kuan mana curious ta, no? Politics, di ako musulod, no? So, and a lot of times we think that muna mo yung dili ko peaceful, I'm so troubled because unsay nakahitabo sa nasod, unsay nakahitabo sa balay, daghang mga pasaway, ang presidente dili maayo, ni. So abi nato ang peace nagikan sa gawas. So mahimo lang tang peaceful kung wala na giyera, wala na mga kriminal, wala na mga pasaway, wala na itong mga ngila batasan ng mga kauban nato sa balay. We thought that peace depends on world powers or from the outside. But this is the opposite of what the Lord teaches us. Ingon si Jesus sa John chapter 14 verse 27. Peace I leave you, my peace I give you, not as the world gives. So opposite, ang peace sa world is comes from the outside. Peace kung walay maglalis nimo, peace kung everything agrees to you. Peace kung pero tinuod man na, it's a blessing if we have a leader who is good. Mas dako. Pero dili ta magsalig ana because it's not stable peace kung magsalig lang ta sa mga leaders. Peace should come from the inside. If you are at peace with the Lord, nobody can snatch away your peace. If you are attuned with God. So, ang peace ni Lord nga ihatag sa ato dili parehas sama sa kalibutan nga peace. Ang peace niya is hoping and trusting in Him that He is in control. Now, in the first step in engaging to remove distractions is to acknowledge the distraction. If you acknowledge kung imong dawaton, imong yangkunon nga naay distraction, that is step 1 in defeating distraction. And now that you know that you are being distracted, distractions are there because Satan is there. Now you ask the help of the grace of God. It is through the power of the grace of God. You cannot just make mind over matter, being disciplined, being stoic, or being strong. All of us are weak. Tungod kaya ang atong kontra, spiritual being, Satan.
So, ang Lent, di ba? Ay, may ta next week, kuha na. Ash Wednesday na, no? Sugod ng Lent. Kapuyaan ay, Lent na pod. Pero actually, dapat, ang Lent should be our favorite season of the year. Because Lent gives us the opportunity to look inside and to reset kung saan nagkabulilyasi sa itong kinabuhi. We should make Lent our favorite season. No? Because it's the time to intensify our prayer, to be time to have a deeper relationship with Jesus. And ang calling nato, before we forget, our greatest vocation and calling is to become a saint. And we can only achieve peace in our hearts if we respond to the call to become a saint. Muna ang pinakasekreto. So, ang ubang tao, wala sila kabalo how to be peaceful because nalimot sila sa ilang greatest vocation to become a saint. So, kung iyong pagkitao ng peace sa uban, sa presidente, kung kinsay nakalingkod, kung kinsay mayor karon, kung kinsay police general, kung kinsay mong kauban sa balay, you will not be at peace. That is why daghang mga tao nga living in fortified walls, tanan na nila security, daanan nila, they're very rich, mag-suicide yapon. They are not at peace inside. No? They are not happy. So, if you respond to the call of Jesus to become a saint, that is your primary objective in your life, then you will be peaceful. Huh? So, are we fulfilling our vocation? Number one vocation is to become a saint. Second lang ng ubang mga vocation, married or priesthood, is to become a saint. No? So in the desert, Jesus showed us to combat destruction. So the first destruction of Jesus is gitempt siya ni Satan to turn the bread into stone because he is so hungry. Gutom guys siya. Nga juice pa siya. Pwede gid niya buhaton anytime ngano mag-antos-antos man siya ngano anong iyang palisdan-lisdan man ang atong kang iyang kaugalingon. Paras pud nato. We want to fast. And then the temptation comes, anong palisdan-lisdan man nimo? No? Langit naman ka, buutan man ka, anong palisdan-lisdan pa man ka? So, in order nga dili ka malihis, always focus on your objective. Ngano mag-fast man ko? Pinaka number 1 na ninot ni rason, anong fast man ko? I-offer na ako ni for the conversion of sinners. Kaya kung naimong kaugalingon, ang imong unahunahon, may yung kag-ab, para sa kaugalingon, para buutan ko, usahay, ma-deceive man ka, may yung kagbuutan naman ka. Pero kung ang imong unahunahon ng uban, for the conversion of sinners, daghan gyud kaayo mga sinners na kinahanglan ma-convert. Unang, nindot siya nga incentive to fast for the conversion of sinners. Next is for the souls in purgatory. No? Next is for the reparation for sins of the whole world. No? Now, command these stones to become bread. So that is, ginakater ni Satan ang lust of the flesh. So, anything about the comfort of the flesh. Di ta gusto maigangan, di ta gusto magutom, gusto ta mga enjoyment sa atong unod. Sexual, comfort, pleasure, leisure, or tongue, or anything. So ito bang ni Jesus, gagamitan niya ang Bible, Deuteronomy chapter 8 verse 3, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, ang temptation is bodily desire. Pero ipakita sa ato ni Jesus nga spiritual nourishment is more important than physical needs. Okay? Number 2, idala siya sa yawa, pagang sa taas, o tintal siya nga magpasikat. Ambak. Tapos ipakita nga gamahanan ka nga dili ka mamatay. So kung makita ka sa mga tao nga wa ka namatay ni ambak ka, meaning mingon sila Ginoo ni, gamahanan ni. So pride of life.
or testing God. That is pride of life and testing God. Pakita ni mga great ka. No? So muning the desire to be known, to be respected, to be admired, diri gikan. And also, gina-test nato si God. So beware, kabantay mo ni gamit si Satan og Bible verse. Ingon si Satan, for it is written, igamit niya ang Psalm 91. He will command His angels concerning you. So unang beware ta sa mga ubang tao nga gamitan ta og mga Bible verses like Protestants o ibang mga Katoliko. Mugamit og Bible verse, it doesn't mean nga nagamit og Bible verse sakto na siya. Because he could use, just like Satan, use Bible verses out of context. Just like the common do not judge. Mga daghang Katoliko karon, dili na mo badlong sa mga makasasala nga ilang mga kauban tungod kay nahadlok ingnan nga do not judge. Do not be judgmental. Pero ang pasabot aning do not judge, dili nili mo ikondina nga sila maimpyerno. Ayaw ingna nga wala na sila pag-asa, mapaingon na sila sa impyerno. Di ka judge. Pero pwede tang mo hukom sa usa ka binuhatan nga sayop. Ayaw ingna ang tao nga ikaw makasasala ka, dautan ka nga tao. No. Pwede ni ka makonsulti nga kanang imong pagbuhat sa paggamit og drugs, dautan na. Kanang imong pag-uban-uban sa imong kabit, dautan na. Pwede ka mo judge. You can judge. And you can condemn sin. It's a sin. Di na sala. Pero gi-deceive ta ng Satan tungod kinahadlok ta ingnon nga judgmental because of wrong context of the verse. Muna mga tao, bisan pag mga pare, di na mo badlom og mga sala. Tungod lagi kinahadlok ingnon nga judgmental. O kani pong be merciful to sinners. Sayo po context. Like sa kakitabo karon sa gibuhat ni Duterte, gipamatay ang mga bisag giangko niya nga magplanting siya evidence, ang uban pamatyon lang, extrajudicial killing. Bisag walay kaso, diretso patyon na. Okay? Tapos, kung imong badlongon nga sayop na, dapat si Duterte iyang atubangon na iyang kaso, dapat siya mapriso, may nga dahil ng uban. Dok, wala ka naluoy kay Duterte, mo siya gi-judge, sinner siya, be merciful. Sayop nga pagbahamit, king ano, asa man ta maluoy, kato mga sinners nga ipamatay, ang mga pobre, nga mga adik, kunuhay, nga ipasanginlan, nga walay kasukol, wala sila'y boys, ipamatay lang sila, summary execution, wa ta naluoy ato, pero ang atong ikaluyan ang usa ka tawo nga nagbuhat sa injustisya, nga usa ka gamhanan, usa ka dato, dili ta hino na luoy. Misguided, misplaced mercy. Pero wa ta maluoy sa mga sinners. Jesus came to save the sinners. Nga? Pero gipamatay lang, wa ta naluoy. Ha? So natay katungod mo badlong. Ezekiel chapter 3 verse 20. Since you did not warn them, they will die in their sin, and I will hold you accountable for their blood. Paninglon tas Ginoo kung wa ta nato ibadlong ang naghimog sala. Galatians chapter 6 verse 1. Brothers and sisters, no? If someone is caught in sin, ikaw nga nagpuyo sa Espiritu Santo, you should restore that person gently. No? Now, gigamitan sa yawa ang Ginoong verse, gitubag po niya ang verse. Sakto nga paggamit sa Bible. So this temptation challenges Jesus to prove His divinity. O unsa may tudlo ni Jesus dire? Nga dapat musalig ta sa Ginoo nga dili nato siya sulayon. Di ba? Daghang ta moingon, mutuo ko nimo kung maayo ang akong anak.
Kung dili maayo ka anak, di na ko mutuo nimo. Mutuo ko nimo kung mauni. Kung tinuod kang Ginoo, mauni. No. We should trust God without seeking signs and testing Him. Number 3, idala na po siya dito sa taas. Pakita ang mga kayamanan sa kalibutan. O gingnan siya. Kung mo worship ka na ako ni hatag tanan nimo. Kung sa may tubag ni Jesus. Palayo yawa, no? Ang Ginoo lang ang imong simbahon. Now, okay yung di man applicable karon panahon na. Naa ba kay makita karon nga naga worship sa yawa? Kung naa magin siguro gamay ra kayo katong mga satanista. Pero kita mga Katoliko mo apply ba na sa tuwa nagsimba ba tag yawa? Ma-apply ni mga igsoon when we commit mortal sin. When we commit mortal sin, we are worshiping the devil. When we choose to commit mortal sin in order for security of our wealth, para mas mataas ang atong income, para natay, for example, gingnan ta nga dako ang sala, mortal sin, ang pag-apil sa mason. Yan, di ta mo tuo simbahan, that is a mortal sin. Gusto ta mo apil sa pagkamason, tungod kay naay security, naay connections, mataas ang atong income sa atong negosyo. So for worldly power, connections, we commit mortal sin. And then, uyon ta sa mga extrajudicial killing because we feel more secured kung tinuod man yun. Nawala ang mga drug addict diri sa Osamis. We feel secure. But that is tawag nga false security. Mubalik gihapon na kung ang igamit nga pamaagi iha sa yawa. Temporary na, mubalik na, mo rebound. Giganahan ta, nag-enjoy ta, support ta kay Tatay Digong. Tungod niya nawala ang murag nindot. Tinuod na nindot, pero that is not the peace. Ang pamaagi sa Ginoo legal nga pamaagi, hinay, slow, pero dapat musubay ta sa balaod. Kung dili nato ibutang balaod sa atong kamot. Kung secretly ni uyon ta ana o giniginahan tang nagsupport ta secretly niya or lantaran, we are worshiping the devil. No? So, we would ningon si Saint Thomas Aquinas, we are not justified to do evil in order that good may come out of it. No? The end does not justify the means. So, gi-embrace ni Jesus suffering instead of worldly glory. No? Never put justice in your own hands. No? So, imbis nga i-shortcut niya, kung gusto niya, pwede niyang ma-receive ang glory. No? Undangon niya itong iyang mga pagpuasa dito sa disyerto. He is God. But, instead of taking the throne, He took the cross. No? He took the cross. So, ang gusto sa yawa, we will receive glory without suffering. But, si Jesus, ang itudlo na to, without the cross, there's no glory. That is why, gignan ni Jesus si Peter, get behind me, Satan. Because, gusto tintalon sa yawa si Jesus nga dili i-embrace ang iyang cross. Always remember, ang pamaagi sa yawa, always instant justice, shortcut, always shortcut. Ha? Shortcut ng pamaagi. So ang pamaagi karon sa pagpatay sa mga kriminal, shortcut. Dili na moagi sa proseso. Nya moingon, nya ko imo nang dilipat yon, mapriso na, makagawas sa mangyapon na, bisan pa, dili na mao ang rason.
dili rason ang paggamit sa pamaagi sa yawa ang pag no? St. Thomas said, "It is not lawful to do evil that good may come out of it." St. Alphonsus Ligori, "We must never commit even the least venial sin," bisan pag venial sin, "not even to convert the whole world." No? So, si Adam o si Eve, they were tempted with food. Apple. The fruit of the tree. Tempted by pride. Kung inyo ni kaunon, you'll become like God. And power. Kung inyo ni kaunon, di na ninyo kinanglan si God. Kamu na kay mura na pud mo Ginoo. So ang gibuhat sa Ginoo, iyang gibali ang gibuhat ni Adam dito sa garden. Ang tulo ka temptation. So pag resist ni Jesus, gitudloan ta niya nga we should seek God before material comfort. Ipasulabi nato si God sa material comfort. Ipasulabi nato we should trust Him even without demanding signs. And we must serve God rather than paggukod sa wealth o power. So sa tanan niini, sa tulo ka temptation, notice ang sulti ni God, you should worship God, the Lord God alone. You cannot live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. No? Do not tempt the Lord your God. You notice the common denominator sa tulo ka tubag ni Jesus, always niyang gina-refer sa iyang amahan. Inabalik niya kita sa Ginoo. Why? Because in God, di ata makakuha og power, grace, that we can battle. Because kung sa tuwa lang, di kita makadaog. Sa life ni Saint Macarius, the wonder worker, if you're I don't know if you're familiar with Saint Macarius, daghan kayo ni siya mga miracles, mga great deeds, and spiritual sight. Makakita siya spiritual beings, angels, devils, kita na siya. One time, naglakaw siya paingon sa monastery, iyang na kauban og lakaw ang demonyo nga nag-disguise like a merchant. Ging na niya, asa mga paduong? Ngayon nangyawa, manto ko sa monastery, mamaligya ko dito. So may baligya ni mo, mga produkto. Baligyan ako mga brothers sa mga iyang distractions and thoughts. Distractions sa prayer. Sige, adto lang, tanaw nato sa resulta. Una lang kay mga Pasko. Pagkasunod adlaw, nagtagbo sila, pangutanan niyang yawa. So, kumusta naman? Disaster. Way na malit sa akong produkto dito. Pero naay usa, si Brother Alexander. Siya akong nahimong best friend dito. Gipalit niya tanan akong produkto. Okay? Pag-abot ni St. Macarius dito, gipakita dahil niya, asa man ni si Brother Alexander, be? So, ilang gi-presenta si Brother Alexander. Pagkakita nila, gipangutanan ni St. Macarius si Brother Alexander, "Brother, do you have any struggles here in the monastery?" Deny siya, "Wala man, okay naman ko." Pero namugos yun si St. Macarius, so na-sense ni Alexander nga, naagin siguro yung nakita si kini nga saint ako so di angkon na lang siya iyang gisulti ang iyang mga distractions, iyang mga problem, o gi-advise siya ni Saint Macarius. Brother, every time you get distracted in prayer, stop and open the Bible, read the gospel and read the passages. If the distraction, the thoughts still there, continue reading the Bible, the gospel, until the thoughts go away. That is my advice. And also, when you sleep at night, or even the day, when there are temptations come in your thoughts, always say repeatedly the Jesus prayer. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Repeat it
until the thought will disappear. And this is how you will combat those thoughts. Ano yung advice kay Brother Alexander. After a few days, nagkita na po sa sayawa, galakaw-lakaw, asa naman po ka ba ito? Yung mabalik ko dito sa seminaryo. Kung saan ka dito? Excited ko makita si Brother Alexander. Amo ba? Sige. Kung tanong ta ka pagbalik. So, after a few days, nakita na po sa sayawa, ipunta niya, kumusta naman? Yan, disaster. Suplado kayo si Brother Alexander, di na ko tagdon. Di na mo palit sa akong mga produkto, meaning ang mga distractions. No? Tungod atong advice. The Jesus prayer and reading the gospel. No? Now, so we should turn to the Father for the grace, prayer, and sacraments. No? Nalimot ko sa isa kasi, sulti. The shortest way to heaven is the Eucharist. So if it's possible to receive the Eucharist every day, it is the shortest way. Sometimes may mura magwala epekto kada attend ako misa, mura magwala. No, na epekto dila nimo ma-sense because it escapes our senses because the Holy Spirit works in us. Bisan pa, ngayon kag dili ka makapangalawat because wa pa ka na anal, yan na kay kalibin or di ka pwede because you are in mortal sin. Attend lang yapon ng misa, ilang pangalawat. Attend lang yapon ng misa because the Holy Mass has power nga ikaw maka break free sa sala. Grabe ka powerful ang misa. If you can attend Mass every day, the better. The better pagid ko. And prayer. And also devotion to the Blessed Virgin Mary. No? So, pangayoon nimo ang distraction. Nga, malikay ka sa mga distractions o makombat mo. Di ka na mawala. Forever na siya mag-distract sa imo every time you pray. But, you will be victorious. No? So, let us not waste Lent. No? Di natin na usikan because Lent should be kining Lent, dili na siya ordinary nga panahon, napuno ni siya og grasya nga mga 40 ka dias. Special ni siya nga napuno og grasya nga para makakita maka deeper relationship kay Christ. No? Puno ni siya sa grace. So pangayoon nato. So again, by Lent, we intensify our prayer, we intensify our fasting, we intensify our almsgiving. Huh? And if by the end of Lent we did this, we can truly rise on the Easter Sunday. We can truly rise with Jesus on Easter Sunday. Huh? God bless us all. Hello, Sis Kate, Brother Glenn, Sis Teresa Paler, Sis Teresa, Sis Tita Peñaranda. Hello, Sis Tina. Hello. Good evening po. Thank you. Salamat. Salamat. Let us have our closing prayer. Let us all pray thee, our Father, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Salamat, bro. Thank you, sis. Thank you, Doc. Brothers Thank and you, sisters. Doctora. Bye-bye. Thank you. Bye. Yes. Ay, di na ako nalit.